Minista mwa muviani wa Malelu na ukui kauntini ya Masaku Rita Ndunge niwathana kana kwisila muviani nimekwaka na kutema ingi Malelu ala manangitwe ni Mbua ila yiendee na ukusiiwa isioni kivathukan'yo va kauntini ya Masaku. Rita anena itina wa chathi cha uthaithi kila chatoiwa kanisani wa Gospel Confirmation Center Masaku vala ingi wathuthia mateleva maendee kwithiwa memetho muno na kutwangali undu vailite ivindani ye ya sikuku. Daniel Mwongela NL Voti. Danenanza wa kanisa wa Gospel Confirmation Center Masaku Rita Ndunge niwathana kana ivindani kuendea na ukusiiwa Mbua mbingi na Malelu manangikie nukwatena na maovisala muviani wa maundu ma ukui na Malelu Silikali na kaunti ya Masaku na kwikithikana Malelu asu ni matemwa na Kuseuvya ingi nienda kwasya kana yini vinda ya Mbua ya El Nino na nitwisikana Mbua ino nietie maundu maingi muno yatia Malelu maitu me in bad condition ya ositu sia kuwa Malelu maitu makuwa na wesa kwithia usafirishaji wa transport timu seo. Nienda kwasya kana assignment yakwa yambe kulika obisini usu mbe ngakwatiania na gavana witu kwa twatie mutaratara wa manifesto yake ilani ya maundu ma Malelu na tukakwatenia twina gavana na timu ya docket ilani nengiwe kindu chambe twambe kutuma technical people Malelu naya on them andini wa Masaku County tumane Malelu ala mena thina muno ala matiwe na mathina maingi tusisye twikalenthi to assess na plan undu matona kwimbwa na long term mitigation. Ingi ni wakulia mateleva alame utambo wa kuma kuna kundu na meukuwa andu alame itha matambukite kutane ya sikuku ya kisimisi matwa engali undu vailite nikenda kwivathana na mbanga na Kuseuvya mathayu. Kana siye ni vinda ya sikuku, vinda ya festive season na ningukulia mateleva maitu. Ona akwithia ma transport kila pandu nthini wa Malelu ni maitu ma Machakos County na nthi ya Kenya. Membwe maitu aithia ngalisio ombola kenda tutone kwimbwa nundu Malelu maitu tima seo muno vindani ya El Nino. Membwe me careful matwa kenda makwita andu wese kwithia ni Masuvya mathayu mandu na ni Mesuvya moene. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumuvanza wa kanisa wa Gospel Confirmation Center kauntini ya Masaku.